تماشامان هجا نافذة محجوم محمد شين لما قال بوخا جرهان ما دایکت من دیتن نان پیجت من زوجیت خود دیتن ما آپت خود مازن دیتن جانا ما براست دیگر که خوش در بازت بود نه جی جوانا که دفمت نازده دم پسرو کن که جانا و کو در بازت بید دوی بخبرا دوی بخبرای حجر مربو نه جی محمد شیر نرخیدی آبم برد سرت شوایی صافي از باشم الحمد خدا شکر ناو من محمد اسکوری حاجی عمرم آبی محمد جانا تا کو در بازت بید روشتا چاوه جانا وریه کوچه کو در بازت بید جیانا ما زم نخوشه ام زفتان گید بینن ام آستان گید بینن شخوا زمان که واسه هاتیه انسان وی زمانی مود برد براشی حاشا حضور یعنی همه دبش وادا دور بن وای که ده زاروی ما رازیلن مکتب نکانس بهای بخونن ام رازیلیت بینن ام سقنطیه زفتکشینن ام فده دیگرن 300 میلیارد پره سر ده ام تن وده حتی ام شتاش وانه سرته ام تن امش باتمانه تن ام ماردینه تن ام نگاتن حتی ویدی یعنی ام تو خوشیش خواهی نبینه لیتا ما امروز مزنه مد پرسه و به او اف حیات آمی لذت آمی ام چاو چگید هی بخبره هوا یا فیری بو یا حجار ما بو بخبره هوا کو در باز برو شو بخبره هوا چاوا بو بخبره مزم خوش بو ادیش خو ام گش بینه قویلن آنگورا یاشتی ام نبیشن مزن ام بیشن زف خوش بو زست بهی بو مت سقنتی ندید اما بین فراب دلی خو کیف کی خوشی مبری و ما پیش اینکه ماشین با ما من محمد شیرین ایروجی یا وابو ایروجی یا از نظام چاوهاتم برین امنا چون بابا تگوتش بخبره یا وری یا یت مازن ما پتن مازن یا خوش در بازو یا تا کو در باز بو روشت یا من نخواهش بو ام ازیت زاد بین ام رزیلیت بین ام داتین ام نگی واجردن ام تو دست محمی تقیاش ده دی باشه قوت بها صابر عمل دی با اونجا سر مثلا گلکس پاس ام گلکس پاس تجد کن تماشاوان تیجا گریان مز زوزان نبرنا و بردام بله تماشاوان تیجا گریان مید زوزان نبرنا و بردام همیش نه هاتنا زوما حجمر نهجی دف ما دایکا دلها یا دایکا دل قوت بید خودت ابی لا خود سلامت دایکا دل اوی از بینم جان خوش در باز بید تو وی چت کی روشت چوایم انا چه دیگه مش بوی شواناش بوی مالی هماش بوی هر تشتی بوی مسافره طيب تو شی با من بگی جانا وری خوشی یا وری چیه جانا وری کو در بازت بید زاف خوشه اف در نبر ناوه جانا خوشه دایکا دل همچنان رخیدی ما دید اف که بخبره هوای گل خوش در بازت بید گروز بید بخبره تو کد بینی جانا یا روزا بخبره کو در بازت بید جانا مده بخبره مبو ده بازده مرش پاله مبو مجوار گوشتی چیکر مجوار نانی چیکر مجوار ترشک چیکر خوارن حتی ایواره برخی مبرین خلاص بون ایواره جی مشیبا و دای سر صبح سحار دان رجو چون مالتیه مبر چون مالتیه مبر تگفته سحار چون اکیره چون اکیش رخوت چون حال مالتیه مبر چون وی داره بقصینه ایوالله دایکا دل قوت بید بوتاشن گلکس پاستت کن ایوالله گلکس تماشاوان تیجا گریان ما زوزان نبرنا و بردامه بعد تماشاوان تیجا گریان ما زوزان نبرنا و بردام نهجی ما گهدایا گل ویکر براستی وی پرجانا پرخوشه نهجی وی حوالت ما آمانشون شولکی اوجی بخواد کن هوا سرت شوای هوا خود سرت چای ای والله گلک سپاس روزی که جنا کوچر کو در باز بید چیک تفهم نکی کاتو کی بیشم هیچ سورun yok tamam
buradaki bir kadın arkadaşın yaşamı, koçer bir kadın arkadaşın yaşamı. Bir günün nasıl geçiyor, burada yaşamınızı nasıl idare edebiliyorsunuz? Genelde sabahleyin kalkıyoruz işte kahvaltı falan yapıyoruz. Ondan sonra kalkıyoruz. Yemek falan yapıyoruz. Kuzuların yanındaki çobanlara gönderiyoruz. Daha sonra kalan yemekleri de buradaki dayımlara işte kalan çobanlara, koyun sağmacıları falan öğle yemeği olarak veriyoruz. Sütü sağdıktan sonra sütü büyük kazanlara koyuyorlar. Koyun mayasıyla mayalayıp daha sonradan o maya böyle şey oluyor, nasıl desem yoğurt kıvamına geliyor. Biz o sütü, biz onları işte peynir yapıyoruz, sağıyoruz, böyle sıkıyoruz aynen. Sıkıyoruz, bir güzel peynir oluyor. Akşam olduğunda da onları poşetlere koyuyoruz ama akşam olmadan önce de bir kere daha koyunları sağıyoruz. Onları da aynı şekilde peynir yapıyoruz. Sabah kalktığımızda da yine aynı şekilde onları poşetlere koyuyoruz. Böylelikle peynirimiz oluyor. İşte alıcılar hepsi geliyor, işte peynirlerimizi falan alıyorlar. Kendileri alıyorlar. Ayrıyeten işte o alıcılar hem bize yiyecek ihtiyaçlarımızı, erzak ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. Böylelikle bir günümüz tamamlanıyor. Ama şöyle bir şey de var. Günün yarısını söyledim. Bir kısmını da şu şekilde. Bunun şeyi de var. İşte çobanların işte yemek hazırlığı var. Onları falan yapıyoruz. Günün yarısında işte bazı yıkama işleri, bulaşıklar falan filan hepsini yapıyoruz. Böylelikle işimizin bir kısmı bitiyor ama bazen de yün yıkama zamanı geldiğinde yün falan yıkayacağız. Böylelikle 3 ayımızı biz tamamlıyoruz. Ama daha sonra da yani ben ve ailem 3 ay kaldığımız için biz gidiyoruz. Geriye kalanların hepsi böyle sürekli yaylacılık yaşadıkları için ben başka hiçbir şekilde söyleyemem. Teyzeme size gönderiyorum. Sevgili seyirciler, Şirin ablamızı dinledik. Burada yaşamanın 3 ay sürdüğünü ve geri kalan zamanda ise teyzesinin kızlarının burada yaşadığını söyledi. Arkadaşımızı dinledik. O burada 3 ay kaldıktan sonra size attı topu aslında. Kalan sürenin çoğunluğunu siz burada geçiriyorsunuz. Sizin buradaki yaşamanız nasıl geçiyor? Sizi dinleyelim birazcık. Türkiye'nin zamkol bir görmacı. Türk'ünüz hani. Sevgili seyirciler, açıkçası bölgemizde ilginç bir şey de var şu şekilde. Arkadaşlar Kürtçe konuştuk, Kürtçe konuşamıyordu. Buna Türkçe konuştum, bu Türkçe konuşamıyor yani. Ama sıkıntı değil, çoğunluk iyidir. Buna Kürtçe konuşuruz. Hava jiyada kadar bazı bir to çavaya, ravşata çavaya. Ravşama o kadar hiç ne yapacağız. Hayata khana memnunum. Mınavı az bir hali bittim. İşte sabah bir ham dikene mecburum. Mecburi mağay em diken. O duhazın em şey mecburum bittim. Eyvallah, gerek spaset etken. Boyucu kuvvet bit. Tamaşavan etiyece gerreme zozana nebrına ve berdavamı. بله تماشاوانه تیجا گریان میزوزان نبرنا و بردام نه هجم دف بازانه وی زالان پازد دوشن پشتین گت کنه چادای خواب و چادای و وانیت کنه پنیر و شیات کنه پنیر و ماس روزا پاشتر روزا کت بین نهیویا روزا پاشتر جوی دنا ماندرای تروش نبود ماندرای بته شهرت و یعنی سیرت بید ماردی نبید بش بته و
تماشاوان تلویزیون برکفتی گریان و زوزان نبرنا و بردام امجین هدف خوشکک یخونه او پازه سحری هوا دیتن بیشتر نیورو خوشکت ما شیره خوشوانه هل گرتن هج دوانه کنه ماست و پنیرم حس کم پسرها جیب کن پیواجه پنیر چکرنه کو دروازت بیت کم گوه داری ها جیب کن خالد به یک قوت چاوایی سر چاواتم ای والله گلک سب کنم شین تاب ناسن نام خدیجه ایل باش خالد خدیجه تو شی بوم پیواجه و پنیر چه بیجی و ها کو چکر پنیر ای والله باز خواهد اینم بریه ام بری دکن شیرجه در تینن دادوشن ام تینن والد کن بروشی هاون دکن و بدور دمی ام دمی ام هاگی دیخم پارزون خواه و ام دو گوشن داتینن حتی صبح ام دیخن لایلن و پنیر ام دون مندرچیت کرده ای والله جیان هوا یا ویل کو در بازت بیت روشتا چاویا خود روشام هم باشه و هم نباشه ام چیاد گرن خوشه ام در یایلت گرن یایله خوشه لیل زحمتی جی ام دکیشن و کار ما زحمتی و ام جی کار ما باشه داره دیساجی ای والله دی سال بر یه خلکه باشه کاری با دی باشه خاطم گلکس فاستت کن قوت بید بیشتر راشی سرچاوا تماشاوان تیجا گریان و زوزان نبرنا و بردام بیره میشنا 3 کیلو شیر یک پنیر داوید یه بزنه 4 کیلو شیر یک پنیر داوید بنج یک داویجه دیگه میشنا آدان 3 کیلو شیر یک پنیر داویجه خودت اولی چیا خیر هاتی چیا گلک ساخت کات چاوی ای والله آبم هذا تقول كي بوما تشت كي في راشة شوايا والله روشام تشاوت بینی های چات پنیر تو ازوات بینم راشة باشه باش اداره ولی نه چکو کی باشه ده باشه قوت بید بطاجی خودت اولی چیا گلک سپاسی والله ام پنیر چه دیکن چیا ها مثلا هر راکی کل بکی از آوید ها چه به آب جهر به پنیر ساده همیه ولی که من آبی آشی تابش همیه ولی که حتی پنیر ساده دم زود به وجم دادین ارده حتی زود به دای چند ساعت حالا ها چند ساعتی ده سکینه تا ماندرات ده بد بوی چند ساعت هم ایوار چیت کن دادین حتی صبح ماندارت هم دیخن پوشه داده حتی صبح دکشینه بده همش ایوار چیت کن حتی صبح مصاد مینه پارزنا ده دعوه حالی که رو ده کچه بید یعنی ده شکلی چی ده ده هوا بو شکل پنیر ها اینا چو هوا بو پنیر هوا ده حتی صبح هم دارین دیخن پوشه داده ای والله هوا بو پنیر اما آج نار چو ما پنیر Oy canım Oy meştir Cenderevine nandegan Oy canım Oy meştir Cenderevine Oy canım دای دقیقاً میکشه دای کامش یادی شد که اول شکلی چی داد دکو کرد اول دقیقاً میکشه اول تشتکی بهم و اول چه بهم او واقع پنیر بنور به از هلدم بار کم بخدنی او پنیر او جا پنیر دروجات بنده او اینی ماها چه گیری و که وی گیری پارزدونه حتی صبح مدر خستی گیری پوشت داده اما دانی ارده ساچت ویجا ماندارت ایوار دکشین و یه ببهره خودش حالا که باشه شوله کی باشه ماندارت چار باشه لیوال کوچر تو خسته نه که فهمیدی باشه بار کم دان گاکس فاستات کن سر مهم چعبان گاکس فاستات کن قوت بشه راشی تماشاوان تیجا گردن مزازان نبرناوی بردامه Oy canım Vazmer tormet
تماشاوانê têja jî de me dev bazı çadıra peynîr de me guhdaya vakî tu gîro me bixe dayika peynîrê ku çêtken pêvajoya peynîrê ku ye neheca matna nîveka malê ev jî peynîr ew peynîr ew tê nav sifrê de me pisyara ken ka haku ji wê hatta ji vê hatî ka kulekên pêvajoya ku jê çû de ser de qovat bicadî be سپاس دکم چیا خیر آفر eyvallah gel da hatice çadıra jû hatta hatiye vê heva kulekî ev hediye xwarinê ya pêvajoya ku çê bû چادر جوری مجبوی مانداره چه گیریه اتسزه اوی هانم پنجار گیریه جبوی خوارنه بخ پنجار اخست که تیده محلدا آنی ویده خوی گیریه محلدا گیریه پوشت آخوش بوی خوارنه ev hediye nav malê اوی نامالش بوی خوارنه میمه چه گیریه اوی ده سپیر مجبوی مانداره چه گیریه ew çi giya nav da wakem pancar nav Sirik, sirke nav sirik. şey bama becer her kiş giya kirine navdam ما سیرک کچ گیری نافده سیرکی نمر ناوی ما چنی نماغدن هشین مکرن هور کرنو کرنه نافده eyvallah zani da emce ve gaks pasiftetken Serçe eyvallah avlatı, kuvvet işteraji serçe tamam avlatı. şevane teja hasken hücü bekadene ka kuş poşete değiştiğini tutkine nafsafı da hücü bekadene ka guhda yavaşken بوی خوارنه خواه ماما چید کنم قد دکن پیکیره قد دکن خوی دکن hediye خورنه ya هدیه بگی خوارنه می eyvallah afiyet bir tücaraji خدا امرت ساله که gelak saklı bu hakem tüveden tam کتام که پنیره şikani متام که کپ پنیره کوچه چای کتام استیم بروی az önce bek yapkat ne derdi Allah تماشاوانه تیجا باقی حتیجا براسم گلک سپاستا جیتکن پنیره آن خودم مجد جیت مجد خواه گلک لاوان تماشاوانه تیجا ما گذاره داگه خطیجه کر او با ما که پنیرش کش bazı targirin rutininden af sıfır او با ما گفت کابو ماندرای کد دیبن بوخه کد دینن ما گهدایو چنده گیر ما گهدایو واکر ما خدای ما طام جیکر براسته گلک خوش بو حتی برنامه دیمین خیلی خوشی گلک سپاس eyvallah eyvallah خدای گلک سپاس چه